Hello Parlock, welcome back to my channel. Mga ipila, timanta agad ni ka video ngan crunch pang ko ini ki topic palapata. Bungut ki Parlock pat kata kadesh pang kumnuban pendunai ke jingmi jong kini ki jingring steel ani ki wrinkles kumau yang tin pareng. Te haswa mas nang ini ka video ngako ban pencharge pi ba ka ni ka channel ko chonga ngajoi pin mi ki videos ki video lor ka pang kum ki home remedies lani ki lat jing sumar ki ba ki la ban yo hina le yeng ki ba sok ban pran kam ban ru ki bamda kata e ka lut ka sep jongi. Te ya mentang ini sedang nak ini kapang jong kan ka video. Te ke jingring sti ke ju kampau bai tu ki bri belakam no kerta, belakam pedeng kerta kum haki mid 40s lani 50s. Tama menta wat ki badang haki arpau lani lai post namru gelas tang ban mi kan ka jingring sti. Ki dau gelak ban long bunjat tang bang anum da penjong than e hang ne kita. Ki dau pukong san e hite dei nakadaw ko jing bom yo tiap ha. Kajing bom lapor ban por ladi lani self care kajing bom biang bam bat kue timantang in pet no kini ki home remedies ki bangil aban yo hi na layeng da kabasuk kapanengkong kakat ke rap hana kajing ring sti namar bakabun kerhai ka vitamin E shimi koi kakat ot marshiteng bat sa knyot bah du bandaluan pila ban khle lang bat ke rose water ru lani pila ban peran kam tang da kakat tak baru kui kedor kaman I kumba arpol ni lai 4 minit batsa satno kapa arka pelengli ka peleng ru kaya rap hai ban pendunai ke jingring sti tampai pudi ban chem tang itu bali katuk balong jelly o meka khangai pila ban ta e baru kui kedor kamat pila ban I tang kumba arpol ni lai 4 minit batsa satno kabalai ka olive oil pila ban thiet ni ka olive oil na dukan de jing slet ani na pharmacy pila ban ta tang menmit batsa satno pade men step tinggal ngat bapila yo jing mut kat tu kan ne bapipet kan ka video ngam chem ko banda penjong e namar bakashe me kapor te tang ini kindiat I jing ajing mut paret jonga tat hadu pangin dai kendu biang pat hui kapor shong sok kublai shibun bye.